Mirage TV show. Abasirikare bato muri Kongo bagiye guhembwa basohoka muri banki bamwenyura. Abasirikare bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye guhembwa basanga umushahara wabo barikubye inshuro ebyiri, hari hashize igihe Perezida Antoine Felix Tshisekedi abyemeje. Radio Okapi ivuga ko kuwa gatanu ubwo abasirikare bajyaga guhembwa umushahara w'ukwezi kwa gatatu basanze bitandukanye nuko byari bisanzwe. Basohoka muri banki bamwenyura, akanyamuneza ari kose ku maso yabo. Abasirikare basanze umushahara wabo ungana n'amadolari 100 wikubye kabiri ndetse n'inacyo kimwe n'abapolisi. Muri aya mafaranga agera ku bihumbi 504 by'amakongomani, nibura umusirikare ashobora guhahira urugo akagira n'icyo asagura. Radio Okapi ivuga ko abasirikare bahembwe kuri banki BOA muri komine ya Njiri kimwe n'abapolisi basohotse muri banki bamwenyura bishimiye ku butegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bwabahaye agaciro. Abasirikare bizeye ko leta ya Kongo izakomeza gukora icyatuma imibereho yabo myiza. Minisiteri y'Imari ko yasohoye itangazo rivuga ko kwiza impinduka bashimira Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, icyo gikorwa bise icy'amateka. Itangazo rya Minisiteri y'Imari rivuga ko bizeye neza ko umusirikare cyangwa umupolisi wahawe agaciro arushaho kongera imbaraga mu kazi ke, cyane cyane muri iki gihe ubutegetsi buhanganye n'umutwe wa M23 ufatanya n'ihuriro Alliance Fleuve Congo mu ntambara. Ntabizwi niyo abasirikare baherutse gufatirwa mu mirwano n'umutwe wa M23 ndetse na bamwe mu mapolisi bagahitamo gukora imyitozo yo kwiyungaho niba nabo amafaranga yageze kuri konti zabo. Kuva mu mwaka wa 2021 Kongo Kinshasa ihanganye n'inyeshyamba za M23 ziyobowe na General Sultan Makenga na Colonel Nanga wabaye perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo Kinshasa. M23 yagiye igaragaza kwitwara neza mu mirwano ifata ibice bitandukanye birimo teritwari nyinshi muri Kivu ya ruguru no muri Kivu y'amajyepfo n'imijyi nka Goma na Bukavu. Ingabo za Kongo zagiye zigaragaza ko imibereho itari myiza ndetse zikagaragaza ko abancashuro n'izindi ngabo Kongo yitabaje zihembwa amafaranga menshi kubarusha kandi aribo bene gihugu. Gusa nubwo leta ya Kongo yakoze ibi byose ikabikorereza ingabo n'abapolisi, nta wamenya niba kuzamura umushahara bizatuma igisirikare cya Kongo gishobora kurushaho kwitwara neza ku kibuga mu nshingano gifite zo kurinda abaturage n'ibyabo.